Saudara, kita ke sorotan berikutnya. Pasukan Amerika Serikat terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika Serikat menyatakan baru-baru ini telah mencegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Rekaman yang dirilis Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM memperlihatkan pasukan Amerika menaiki sebuah kapal tanker berbendera Komoro. CENTCOM juga memperlihatkan gambar yang menunjukkan serangan yang melumpuhkan kapal tanker berbendera Mozambik. CENTCOM menjelaskan operasi militer ini dilakukan akhir pekan kemarin di wilayah perairan di Teluk Oman dan Laut Arab. CENTCOM menyatakan hingga 25 Juli telah mengalihkan 12 kapal yang mencoba melanggar blokade laut, melumpuhkan 2 kapal yang melanggar blokade, serta menaiki 2 kapal untuk diperiksa. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat siap tempur untuk menyerang Iran. Sebelumnya Trump menyatakan tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Iran. Trump juga menyatakan tidak bisa memberi penjelasan mengenai kapan serangan besar-besaran akan dilancarkan karena saat ini tengah berunding dengan Iran. Namun ia menegaskan militer Amerika Serikat telah siap untuk melancarkan serangan besar tersebut. You were considering a quote massive attack on Iran. What is the tipping point for you to make the decision? Well, I can't tell you that. Right now we're talking to them, so maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. And we're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them, so maybe there will be, maybe there won't be a tipping point. Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Nighzad memperingatkan negara manapun yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran akan menghadapi pembalasan dari Iran. Lokasi peluncuran akan dianggap sebagai target yang sah bagi pasukan Iran. Ali Nighzad secara khusus menyebut beberapa negara Eropa seperti Inggris, Bulgaria, dan Ukraina agar tidak membantu melancarkan serangan Amerika terhadap Iran. Pernyataan ini muncul setelah Teheran menuduh Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang mengakibatkan 1 pelaut tewas dan beberapa lainnya terluka. در طول سالیان گذشته هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Konflik Timur Tengah makin meluas di mana kelompok Houthi di Yaman dan militer Arab Saudi saling berbalas serangan. Kelompok Houthi di Yaman klaim telah menembak jatuh drone tempur milik Arab Saudi. Juru bicara militer Houthi Brigjen Yahya Sari menyebut drone Bayraktar Akinci buatan Turki ditembak jatuh di wilayah provinsi Jaub. Drone ini ditembak jatuh dan terbakar. Arab Saudi hingga kini belum memberitakan pernyataan terkait aktivitas drone-nya di wilayah Yaman.